Hospital Nacional Guido Valadares serviço hamutuk médiku, espesialista, sirurjião, hosi Austrália, hodi hal operasaun labarik sira e a problema ánus imperfuradu. Diretor Assistência Clínica Hospital Nacional HTT, atividade no Hospital Nacional Serviço Hamutuk Médico Especialista Cirurgião Hosi Austrália, onde hal operação labarik sira nebe moris o problema ánus imperfuradu. Diretor Assistência Clínica Hospital Nacional Guido Valadares nos explica, além de médico especialista sira hal operação ba paciente nebe o problema ánus imperfuradu, especialista sira halomos identificação ba paciente fong nebe o problema hanesan, nunet tinanguin espesialista mai fali hodi hal operasaun. O kolaborasaun hamutuk ko itene ekipa médica liuliha pediatric surgery nian o Queensland Australia lao tinang barak ona kada tinan sira mai halo konsulta iha itene Hospital Nacional Guido Valadares irane ao mesmo tempo siramos identifica paciente sira nebema ho problema ia pediatric surgery nian hanesan bebe nebema moris mayo imperforate anus ne tomak labele sintina bot belemos mai hipospadia o problema nebema sira moris mai be soebe ne araskala halimar o balu nebema ko problema operasaun tena ho halo kolostomia balo ne bema ko problema constipasaun katak sintina ne araskala halimar constipasaun kronika balu moso hernia umbilical antao sirmai identifica hotu depois sir halo operasaun ba paciente se ne bema sira identifica onane. Ia Fating Hanesan, diretor pediatria sirurgião Austrália HTT, objetivo principal médico especialista sirurgião, presença e Hospital Nacional Guido Valadares, tambah atu hal operasaun labarik sira, nebe moris mai ho problema ánus imperfuradu. So for a lot of these children, we have to do many operations. So often they'll require 3 or 4 operations before things are fully corrected, because you do things in stages. And that's the safest way of doing things. And so we're still treating some children who we started operating on in 2023, and we're still seeing them and still doing revisions of their operations just to make things as normal as possible. Yes, so normally when we close a colostomy, that's the final operation. But we carry on seeing to make sure they're fine. And most of the kids who we do these operations on end up being normal children. And that's what we really want to see. So they can go to school, they can swim, they can play, do things that normal kids do. Tur plano médico especialista sira ne, sei hal operasaun labarik sira, nebe moris mai ho problema ánus imperfuradu, hamutuk atu sira neng nulu, enquanto operasaun ne durante lorong sia, hahusi lorong ron resingida to lorong tol nulu fulang ne, e Hospital Nacional Guido Valadares, equipo cobertura, ZMN.